Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu alladzi wa ballagha rasuluhu nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tak terasa waktu berputar pergantian antara siang dan malam, hari demi hari berganti minggu, minggu demi minggu. Alhamdulillah kita sudah berada pada pekan terakhir bulan Ramadan. Begitulah waktu terus berputar dan tidak akan mundur ke belakang. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran bersumpah, sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, wal 'asr, demi waktu. Nasaba alat bilanna dua kali waktu. Magina tanduk Allah Ta'ala isar pasalanna waktu nasaba ilalanna waktu dua kejadian. Waktu na paki tau pegau isi, waktu na paki pegau ja. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Diktori bertuani maka dawal asri demi waktu asar. Magir narik kuasarai macawi ni mangaribi. Narik ko mangaribi ni macawi mawani. Narik ko mawani mapetang. Bertuan ada narik kuasarai sibu itu tahu. Pakiti sibu irimpai fitnah. Pakkampi sibu patu di satinna, pak dare pak garungi na salaini garunna. Segala aktivitas sibuk mempersiapkan untuk menghadapi yang dinamakan dengan gelap. Sebab panah dekaga na pasadia riwantuna asara erode na ganis kepegok na rekoni, minimal mempersiapkan lampu yang dipakai melihat pada waktu malam. Menurut penafsiran maka dari wattuna turung ya wal asri lino berai asra. Yaitu sebuni apa datu 30 set di tahu kurang lebih kira-kira lino makukui mangaribi. Macawe ni lagu matan nasoi. Tuan ada cek la dek minadat biasanya kamu terlino. Nari makuan naru bagaimana kita senantiasa menanyakan diri kita. Bagaimana kita mengoreksi diri maka ada kira-kira persiapkan untuk menghadapi hari kegelapan ataukah hari kiamat. Ada kira-kira persediaan kita. Sebab panah dekai persiapkan innal insana lafi khusr. Majepuk siningna rupa tawe angkamana ngiri lalanna arogingnya. Toma kadang majepuk siningna rupa tawe maksud kalimana ni. Yang masuk sekali menerima pengalat Ta'ala maksud sekali mana rupa tahu pada lepas sekali na tahu tama ilalan na guay sunat tama ilalan na guay petakapo pusar ilalan na guay mengkalingi tak. Wahai orang yang ada di dalam goa pada isteki batu-batu, maka denir yang pertama ada alam istek batu-batu alaiku lagi uling ni wai
Maka dato siro nomor 2 taruh yang mitte ka 2 talu. Keto siro nomor 3 maka dai ingka ta na kanto ku taruh mitte di kanto no wajuku kanto na saudaraku. Penuh mana ni kanto. Dek na minta joppa lolong ilalam masuk boleh ribu Ternyata ia orang kay surangi mitte tania batu biasa. Ternyata batu mutiara. Ia orang nangis degagan mitte usus sekali luar biasa. Bendenge mitte matokar seting kamatoro mutiara aku. Ia orang nangis 2 talui bendenge upan itu kantoku ega par mutiara aku. Nama tu ia na pandai kanton nama sesekali to. Bendenge upan itu kantoku yari kau luru ni wajuku bonde topi ega paga. Makulit banyak kilera pangan na tomato. Suri mondri na pungala taala maksud sekali mana. Menyesal dan menyesal. Pak narik kumak bicara akhirat itu rilino papa relo na petakapot. Sinin na tahu ya sampaja ki. Ada juara mas sampaja ngale kula diulis sar. Sinin na rupa tahu ya juga ki cuma beri jama paroja lo ki matindo lo ki mas sampaja lo ya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasogi pasusah-susah naris koilorang pegau dese pegau amala. Iya pamatu nama makita narikota mena kuburu masya Allah. Iro sampajangnya pale narikuma sampaja ki suruga. Narikuma berjama ki suruga. Napa ni gora maksud sekali bangkana mega kau gora rabbana. Abusarna kuang wita ni kuang parjina parewo kak kasi. Tapi di nagagalalan mo tinggi parewo matu. Inaro nama kada Allah Ta'ala innal insana lafi majappo sinin narupa tawe kamana ngililalan naru ini ya ga sekali illa sangadina berarti kamu pada masuk sekali mudah-mudahan termasuk kililan na golongan dek masuk sekali. Yang pertama yang itu alladzina amanu orang-orang yang senantiasa beriman tahu matappa rikung Allah Ta'ala. Ritallahi beriman, al-iman huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Tumatapot talu tamalaikan. Napatungan ina sabaati, nattekan ina sabalila, nagawkan ina sabalan rohani. Urana makkara ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nayakinkan ilalan natin na dek kagapuang ritumpal sangalin na pungala ta'ala dan niya Muhammad surah malakbi na pungala ta'ala magsampajan ni nadita masyete magsampajan mapuasa nadita masyete mapuasa menre tanamaraja nadita menre toy tanamaraja iyan na riyas nagawgan na sabalan roali. Jadi mega tu tahu nasa mengaku matappa yalena. Kung Allah Ta'ala sendiri rampilan na kurangi wa minan nasi may yaqulu amanna. Desana rupa tahu pada na puade makara matappa ka ripung Allah Ta'ala na surimondri na pung Allah Ta'ala. Aga nasa pung Allah Ta'ala wa ma hum bimu'minin. Mereka sebenarnya tidak beriman. Magay tingun na liwa makara matappa ka tapi narikodi jadi nang kana seluk ko baban na masigi. Tingun na liwa puade makara matappa ka tetapi mandri jokka maturi tangas tuwe. Timunda bang makadamatep purga nikadi nalo pasti sekena makari kung Allah Ta'ala wa ma ini yene jadi jasa ngamani mata puale tanari tolaki mato sulimun trina kung Allah Ta'ala. Imam Asy-Syafi'i kurang kanangkan na sure apun lo kama bal ulawon ranti ulawon laturi pa bal ulawon ni na paristay ternyata ulawon palsu nrewo apuna ni ulawat palsu beri ulawat tak terui merendah pengutai Imam Asy-Syafi'i. Magi na merendah pengutai Imam Asy-Syafi'i tania makada ulawat palsu na nasabari na merendah. Nengerra nyalena makada maga mato sulimundi na pungala Ta'ala nariku manguluk iriya satoni matappa aleta ternyata tappa palsu ni natolak ko pungala Ta'ala ini na jappar ini. Ya semoga dipikiri kelita pada ya. Hari ini yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama di nama sekali tongkai matappa teman-teman Allah Ta'ala. Yang kedua, wa amilus sholihat. Ya naritu tahu si mata tegau amala-amala saleh.
Ipamulay na sabak tappa na sabak na rin ko tawang katappa na insyaallah sinin na tupang kau kena wak di mana ngi nagsabari na mencari amalak soleh. Maday to matappae na rin ko pegaw isi di amalak dega gana pegaw sa ngadina karena pungala ta'ala. Maggalungi karena pungala ta'ala. Makdarat na karena pungala ta'ala. Makbalu-balu na karena pungala ta'ala. Jok parikan torok. Karena pungala ta'ala manang. Dega gana katay sama da pungala ta'ala. Gangkan na sinin na pangkau kena mencari amalak soleman. Itu kesina na rin kong katapko. Inar na pamulit pungala ta'ala sahabat tapko. Jadi sahabat. Sahabat na Nabi tak dari matu padang kamatu. Engkan na rampe Nabi tak maka nigi tahu padang kang. Pak baru angka pura menliri tokona. Natakko na sesaya lena na palisi barang na nareko na tarima isi bawa madece. Arua baban na suruga tatimpa yuk di mana ni makaraile na manipili kaya ganiro na ulang. Nang kalingani sahabae terpaksa patatong itoo. Tatot toko tanya taruh nak katai. Si taungi monro matajeng tajeng yang ke pengali melok palisi de gaga. Gangkana tahun kedua mencaji dua ikokona. Nah tajengi pada tahun kedua dek pagaga tau palisui. Nara tahun ketiga dek pagaga. Dena italu tokona. Menurut riwayat letu akhirat tahun matajeng akhirat tokona. Bayangkan tanya terus taruh nak katai. Iya niro nataje makadang ka tolok parewa ibarangna na utarime magati barak mangupi baban na suruga tania karo nakatai tetapi dek na paja tambah orang-orang dega gay di karo itu di karo ni gangkan na segala macam bateta dikit kelabui pengalian na pere pangkur ni tahu tomatap sahabat na nabita tania yaro nakatai na paja tambah. Jadi tahun ke-9 ya sera mani tokona angka na tahu masusere. Maloli supura si lo manurang lo mania si nakapan makadang ka pasti akatani o kasiaga ni kita maloli su nakabe ni loki main aga tu akata. Woi dendre po waloli su masiri me tau tok ka magani mangi. Ternyata kamu perluang indo anak puna desisa nagal keduiku dek gaga barang wati mupadi itu sangadina barang angkai purawan diri tokota. Maka dero puna tokowi aserani tahu taja ngoni megati ala ni main. Nah kau kamu ni bawa di ala ni. Purana ron derewa lebih ayah lah mana ni aja nunggu pikirin itu lebih nah. Harun tu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan. Nariku amala yang kata insya Allah. Nariku akhir ilalung insyaallah macu ilino tapi nariku lino ilalung mustahil macu akhira bara imak kana nariku asa itanong pasti macu ya duwe na adu ditanan mustahil macu iya gas nasi makro akhir panganna persoalan nak bego amala akhira ilino jadi ini yang kedua pamigai amalana yang ketiga dia masuk sekali na tuwa tawa bil haq. Tahu si matangkai si pasang ritujun na dekengni. Magi na si mata si pasang kina sabai rupa tahu al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Na iya rupa te onron na tak kalupangin ni atas talangnya. Ini rupa te tulolobi paring ngerangi. Eko pura si rampe-rampe alat biren na jumae matinulu si kima berjama. Eko pura si rampe-rampe alat biren na agasan na sempajangnya mati nulus kima sempajang ipura si rampe-rampe alat biran na sumbangannya mati nulus kima sumbang jadi aja tapa aja maparingerang si paringerang iki ini sinin na rupa sinin na selengnya wajib mana kita maparingerang kiri pada oranita maparingerang kiri keluarga ta sebab mapakur si paringerang iki di sini makoto perumpamanya di panitia aja ta mangingi maparingerang marelo sumbangan makoto peredi rakyat masyarakat aja ta mangingi yelo sumbangat ta apa nariko ngingi siruntuk ngingi dia tu nule mandre batte makoto le ngingi siruntuk ngingi dia nule dia masih kita hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat wa tawassau bis sabar. Tahu si matangkai si pasang ritujun nasa barakanya. Nasa bari lebok na iya tanai dek tu nama senat tutu tahu mapasa-pasangan eko pura siki manyama masussa siki
pura siki lolongan pamate, lolongan siki musibah. Jadi tidak menutup kemungkinan di antara saudara kita angka natuju ditalai musibah. Tampil yang lain sebagai penengah, paparingerang, inasihat-nasihati maka dade sugaga wa ma asaba min musibah illa biiznillah. De sugaga musibah tujuh kirlebo na tanay sangadin na ilok na pungala taala ang kami tu hikmah na kandung ang kami tu hikmah na tarong ki pungala taala biasa dari sing narik kubung na tujuh ki musibah mitta di matu na perisa makadaw mapakupali akat tanah untuk decita mato ini lupa tawe. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Napa nierot ritujun na tangi musibah itu matapae dua kemungkinan. Dari kongka tomatat matinulu masampajang matinulu pegok pakkasibiang itu merupakan ujian. Dari kongka tomatat biasa pegok pelanggaran pegok dosa na natuju musibah merupakan ipaparingerang para wamengin rewo iri rilalam madecengi yari garilelan napurio ipungala ta'ala. Dari makpanorong kaki senantiasa menghadapi segala musibah dengan penuh kesabaran. Sebab magai narikong kakisa para agana supungala ta'ala innallaha ma'as sabirin. Narikom at biasa apa lagi magkari pungala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum li ghairi hisab. Na iya agasan na to pasap to sa barai na pasuku-suku ya palanna rigaw de gagapagangkan na. Biasa yang kaling lecho-lecho ada magkada Ero maleka ay narikorituro bilang jumlah na kasi erilang rilinoy na isang bilang narikorituro jumlah bilang tatik na bosien isang bilang narikorituro bilang jumlah na daw ngerilino na isang bilang tapi narikonaturo ipungala ta'ala bilang apalan na to sa barain niniri papesangka apalan na to sa barain muloy pacoba na pungala ta'ala nan niya apalan na to sa barain belay yasanya adorakang pegaw ya sangi perintah de nulle bilang ni malaikat onroy gana apalan na napasadiang itu na to sakbar. Jadi sebagai kesimpulan makara sinin na to lebo na tane sinin na maturas suri mundri na pungalatalang kamani rogi yari ga masukadali sangadin na pertama tau matapari pungalatala, yang kedua di na pa si matatambay amala-amala na, yang ketiga tau si mata si pasapasang ditujun na sa barakangi, dan yang keempat tau si mata si pasapasang ditujun na dikingi. Makuniru kapam mamuari mabarak kalau imanan barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.